Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizky Ashraf, tentunya di channel pribadi saya ya. Jadi hari ini saya ingin mengupload video barangkali berbeda dengan video biasanya. Yang hari ini saya ingin mempublish ke kalian semua sebuah grup nasyid yang baru tampil, mungkin baru muncul untuk saat ini. Mereka berasal dari daerah Babul Ma'arif Biren ya, dengan nama Asbabu Junior. Ini singkatan dari anak santri Babul Ma'arif. Nah, sengaja saya upload video yang amatir kayak ini biar kita tahu kualitas mereka ini gimana ya. Jadi untuk hari ini langsung saja kita kenalan dulu, boleh ya? Boleh, oke. Ini siapa namanya? Lutfi Arjuni. Ini Muhammad Ikram. Ini Sirajul Mami. Ini terus Maulid Isa. Oke, udah siap ya tampil? Oke, check it out, silakan. Bil Qur'an sa'amdi ajru khabasal ardi huwa nafli huwa fardi wa minal ayati sanafaidi sa'u'ahidu ya maula ya'lallana qawla nasru kitabi awla wa sayablu bid dunya qawla duktu walalan atakhalla an miladil mabrur sajil tarikh wujudi min ba'di hayatil bud duktu walalan atakhalla an miladil mabrur sajil tarikh wujudi min ba'di hayatil bud hinal qur'anu tajalla sultanu linafsi tawalla hinal qur'anu tajalla sultanu linafsi tawalla wanza'arju bil qur'ani sa'ardi ajlu khabasal ardi huwa nafli huwa fardi wa minal ayati sanafaidi sa'u'ahidu ya maula fi'lan la qawla nasru kitabi awla wa sayablu bid dunya qawla duktu walalan atakhalla an miladil mabrur sajil tarikh wujudi min ba'di hayatil bud duktu walalan atakhalla an miladil mabrur sajil tarikh wujudi min ba'di hayatil bud hinal qur'anu tajalla sultanu linafsi tawalla hinal qur'anu tajalla sultanu linafsi tawalla wanza'arju duktu walalan atakhalla an miladil mabrur sajil tarikh wujudi min ba'di hayatil bud duktu walalan atakhalla an miladil mabrur sajil tarikh wujudi min ba'di hayatil bud hinal qur'anu tajalla sultanu linafsi tawalla hinal qur'anu tajalla sultanu linafsi tawalla wanza'arju. Masya Allah, Subhanallah, luar biasa. Nah, bagi mungkin
ada yang mau booking ke Masjid Asbabun Junior boleh komentar di channel saya. Itu saya dari saya, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Barangkali video saya ini bermanfaat buat kalian semua. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.